wiki hwire ekitongole kirikureebera revera ekya National Forest Authority kikatandika kwigura ensharo z'ekibira kya Rwensambya ekireetire abakyererire kwemereza emitima bwanyuma y'okurabyamu oruhenda omu mataka gaabo. Kyonka ekibira kagazetingwa 1991. Emwe aha misiri y'Abatuura ekashiisha nk'oku twakorekire omu makuru gaitu agakyencwire ah'izooba ry'orwokubanza. Abantu abamwe babatahirire amataka gaabo, so twarabamu na cyangwa no C5 na ba MPs twashanga abantu babatahirire NFA etahirire abantu Jona babitwere nyasigeze henjugusha na kamere k'icyeye hati kandi bari kututunisa ngo nemere tayihayo nje ndenda mbabuze emere tutarya tukakorerayo tukore tuta kandi nyakikondo bakitera hambuka. Harimo abantu abanyigiriziwe ngo kokuro mukayikuruwono okora no muhereza n'abantu abandi itaka ryaba litahire. Kyonka sekita manager turaganize mutuyikare nkatimu sororemo abantu abake abakwatirweho ensonga zabo zintuzimalira. RDC abebembezi Abatuura hamwe na sector manager ahabwa NFA Milton Agaba bashira haruhenda kandi hine bashanjire bitaragenzireje. Abakuba His Excellency directive akagarabyaho umuntu wena tasamiye kubindwa nkaha ayitaka. So kiro twaje gukora tugenda kusera businge bwanjye karamataka ganje kana na NFA na ikikara mu mwanya gwayo. Abo benyine abari kumanywa ngo NFA batahirire babahandike dene tujya kugaruka tuyikare bayite kigenderwa cyitwe turimo twenda kugaruka kusavinga bushyaka tukabyara mitoma niyo twasimbire mu live marker ya Rwensambya mitoma yonka omuti guno go kungamba tigukabaga mutoma guno bayite kikonde cyo bo kiribata mu direction yake kuribata ujya kusanga yo mutoma ndupi Ogora no hurra wena ko kunyigiriziwe otaka kwasire panga kutemba omuntu iyo banzo hikire nyoko mwampuru abokuba on sector manager now part of government. Rwensambya Forest Reserve ekatongozebwaho mu mwaka gwa 1991 kandi n'ubuhango bwa hectare 0.2 banka y'ensi yona niyitire mesente aba NFA okugira ngo bigure ensharo rero babyare busye kibireki. Amakuru agagasha kwa Philip Murangira omuri Kyegegwa.